kanonye mbifurize kuguma kuguganisa kugirwa byo mukora byose ni amakuru agezweho arebana n'umutekano politike na diplomasi bakunzi babuhuka kuri TV. Turagarutse rero muri ano masaha mu gitondo kugira ngo tuba updating tubabwire uko situation ihagaze. Turaza gukomoza kuri byinshi cyane bigiye bitandukanye rero tubabwira uko byifashe, gusa mbere yo kugira ngo tubikomozeho nyimira mbaze nkubwire yuko nyamuneka igihugu cy'u Rwanda kirimo kiravugwa ku bijyanye n'ifatwa ry'umujyi wa Uvira. Turaza kubikomozaho, turaza kugaruka ku ndege by'umwihariko za FARDC zimaze kurasa mu misozi miremire y'iminembwe, icyitwa urugamba rukaba rwongeye gufata indi ntera. Turaza kuba tubikomozaho tubiva imuzi n'imuzingo, turaza kugaruka kuri byinshi cyane bigiye bitandukanye rero tugere tuba updatinga tubabwira uko situation ihagaze, kuko amakuru ni menshi cyane arebana n'umutekano politike na diplomasi. Turaza kuba tugenda tuba updatinga tubabwira uko byifashe, turaza by'umwihariko kugenda tubabwira byinshi by'amakuru agezweho arebana n'umutekano politike na diplomasi. Niyo mpamvu babwira ati munyemere muze kugereka ko turi kumwe kugira ngo ibintu tuze kubigendanamo neza gatanu kuri gatanu. Muri ano makuru yacu turaza kubabwira imfungwa y'inzirakarengane Uvira ritanga ifungwa ry'umujyi wa Uvira ririmo iratanga icyizere. Ubwo ni ku ruhande rw'umutwe wa 23 wamaze kuba uvamo Kinshasa. Abakozi bakoze imyigaragambyo idasanzwe, hari byinshi bakomeje kugenda banenga, ariko mbere yo kugira ngo n'ubundi ibintu tubyinjiremo munanyemerere nsuhuza abantu badukurikira bari mu bice bigiye bitandukanye, kuko badukurikira ari benshi kandi ni abantu b'agaciro gakomeye cyane. Bari mu gihugu cy'u Rwanda rero, bari mu gihugu cy'u Burundi, ariko kandi bari hano ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko mu bice bya za Goma, bari hirya no hino muri Kongo. Tubaye ikaze, ariko kandi bari Kenya, Tanzania, Malawi na South Africa, bibereye ku mugabane w'Uburayi, Canada, Ububiligi ndetse n'Ubufaransa. Tubaye ikaze tubikuye ku mutima, by'umwihariko bari mu bice bigiye bitandukanye rero. Tubaye ikaze, nyamuneka munyemerere rero by'umwihariko duhite twinjira mu makuru, ariko bari ku mugabane w'Uburayi nabo ntabwo twayibagirwa. Tubaye ikaze tubikuye ku mutima, kuko badukurikira bari Canada, mu Bubiligi, mu Bufaransa, Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye. Abo nabo reka tubahe ikaze muri ano makuru by'umwihariko kuri Bohoka Ukire TV. Twirukanse cyane sindi butinde, nyemera duhite twinjira mu cyitwa amakuru adasanzwe arebana n'umutekano politike na diplomasi. By'umwihariko mbibwire yuko ubu tuvugana mu bice bigiye bitandukanye situation ari hatari, kuko ibintu byamaze kugenda bihindura isura. Ubu tuvugana rero nyemera nkubwire yuko by'umwihariko mu mujyi wa Uvira ibintu bitifashe neza, nyuma y'uko igisirikare cya 23 kihikuye. Gusa turi kumwe na muganga gakondo gukoraho rikaka, avura indwara z'amoko agiye atandukanye, avura indwara z'amoko yose zirimo uburozi, avura ibiteganwa, atanga imiti ku bashakanye ndetse n'izindi ndwara zigiye zitandukanye. mu mugani rero muri benshi bakoreho Rizake, kuko avura indwara nyinshi cyane. By'umwihariko rero mu mugane kuri nimero ya 0 kuri nimero ya plus 243 iyo numero iyanditse nta kibazo rwose, muhita muvugana, asigaye mukihurira akagukoraho rikaka, mukivugana atandukana n'uburwayi. Nago ndi butinde rero, murabizi ko ndaza gukubita mbangura, ariko kandi ku rundi ruhande ndimo ndabona amakuru rwose arimo agenda agaragaza ko nyamuneka intare za Salamu zishobora kuba zigiye gukora akantu, nyuma y'uko biri kugaragara yuko umujyi wa Uvira by'umwihariko zikomeje kugenda ziwuzenguruka mu buryo bukomeye cyane. Gusa ariko kandi nanone ku rundi ruhande ni DC asaba ibihano bikomeye ku mutekano muke uri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni kuwa gatatu rero tariki ya 12 2025 mu mujyi wa Starabaga ni mu Bufaransa, inteko nshinga amategeko y'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi iyo yateraniye mu nama idasanzwe yihariye ku kibazo gikomeye cyo kuzahaza umutekano n'ubutabazi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru ndetse no mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, ni mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyo nama rero yabaye nyuma y'ifatwa ry'umujyi wa Uvira n'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo. Iyo nama rero yari
riyobowe na Depite Hada Josi na Jeanne Victam. Umubirigi akaba na perezida w'umutekano w'intumwa z'inteko nshingamategeko y'Uburayi. Mu nteko rero ihuriweho n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi EU, by'umwihariko yahagurutse avuga ko ibi bintu bikabije ku kijyanye n'imirwano ikomeje cyane mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Aranenga cyane kutubahiriza amasezerano i Washington DC ashinja u Rwanda gukomeza gushyigikira umutwe wa M23 mu buryo rero nk'ubusanzwe, by'umwihariko byakomeje kugenda bigarukwaho kugira ngo babihe inzira y'amahoro. Mu ijambo rye rero ryagaragazaga amarangamutima akomeye, Depite Victam yagize ati birababaje kongera guhamagaza inama ku kibazo gikomeje guteza ibibazo, gikomeje kugenda kirushaho kuba kibi cyane mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nubwo amasezerano i Washington DC yarushijeho gukaza umurego mu minsi ishize, umujyi wa Uvira wigaruriwe n'umutwe wa AFC M23. Ibi byateye impungenge zikomeye ku mutekano, by'umwihariko mu karere kose muri rusange. Yongeyeho yuko kandi raporo zitandukanye zigaragaza ko ikoreshwa ry'indege zitagira abadorove bita drone mu bikorwa bya gisirikare. AFC M23 n'ababashyigikiye abakomeje by'umwihariko kuvuga yuko ibi bitero ngo nabo byabatatse bikomeye, kandi bikaba ibitero byaturukaga mu gihugu cy'u Burundi. Yanashimangiye yuko kandi ibikorwa bishira akarere mu kaga k'intambara ishobora kwaguduka hagati ku mpande zombi. Anasaba umuryango w'ubumwe bw'Uburayi gukoresha ingufu za politike mu guhagarika imirwano. Iyo nama kandi yanitabiriwe n'abanyekongo baba mu mahanga, by'umwihariko abatuye mu Bubiligi bagize uruhare mu gutanga ubuhamya ku ngaruka z'intambara zikomeje mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bagaya ihohoterwa rikomeje gukorerwa abasivile, kwiyongera kw'impunzi, isahurwa ry'imitungo ndetse n'ibyaha bikomeye bishinzwa imitwe yitwaje intwaro. Abanyekongo kandi bashyigikiye Depite Hada Victam urwandiko rusaba ko u Rwanda n'abafatanyabikorwa babwo mu mutwe wa AFC M23 bafatirwa ibihano bikomeye. Basabye ko habaho uburyo buhoraho bwo kugaragaza, kandi banasobanura yuko by'umwihariko ibyo bishobora gufasha ingamba zo kugira ngo umutekano ugaruke, bikanatanga umusaruro. Muri urwo rwandiko kandi rwagize ruti inteko nshinga amategeko y'Uburayi ifite ububasha bukomeye bwa politiki bwo kugira ijambo rikomeye kubiri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ishobora gusaba kandi ko ubufatanye bwose bw'Uburayi bufite ingaruka, harimo inkunga n'ubundi bufasha, bushingirwa ku ntambwe zifatika kandi zemejwe: guhagarika imirwano, rero guhagarika inkunga n'imitwe yitwaje intwaro, kohereza ibikorwa by'ubutabazi mu gihe ibyo bitubahirijwe. Icyo kintu gishobora kuba. Banasabye yuko kandi politike z'ubucuruzi n'amasezerano y'ubufatanye bw'ubumwe bw'Uburayi binengwa n'ihame ridakuka rivuga ko politike nimwe ikwiye kugira uruhare mu buryo buziguye cyane n'ubutaziguye mu guteza imbere rero mu gusaba umutungo kamere, cyangwa mu gukomeza ihohoterwa bishingiye ku mahoro arambye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo adashoboka hatabayeho guca mu mucyo ndetse no kudahana. Kurinda abasivili rero, gukurikirana abagize uruhare mu byaha bikomeye. Iki gikorwa rero cyagaragaje ubushake kwiyemeza kw'abanyekongo mu guhangana ndetse no guharanira amahoro n'umutekano mu gihugu cyabo. Banasaba amahanga kurenga ku magambo, bashyira mu bikorwa ingamba zihamye no guhagarika amarorerwa n'amahano bikorwa mu kwibasira abaturage mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umujyi wa Uvira rero ifatwa nk'ibi rikomeje kugenda rigaragara nyuma y'ifatwa ry'umujyi wa Uvira. Umutekano wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu ntara wa Kivu Amajyepfo wakomeje kuzamba, wafashwe kandi na M23 mu gihe gito gishize, nk'uko byari byagiye bigaragara kuri rezo sosiyo zigiye zitandukanye ndetse n'amakuru yatugeraga nk'uko yabitangazaga. Mu gitutu gikomeye kandi cy'amahanga, by'umwihariko Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umutwe wa AFC M23 watangaje ko ukuye ingabo zawo mu mujyi, unavuga ko ugiye gushyiraho amahirwe
amahirwe y'inzira ya politike ndetse n'amahoro. Itangazo ryashyizweho umukono tariki ya 15 n'uwitwa Colonel Nanga, umuhuzabikorwa w'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo. Yanavuze yuko kandi icyo cyemezo kigamije kubahiriza icyifuzo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'umwe mu bahuza ibiganiro hagati ku mpande zombi.